Batkum ki khubol ang ba uway urang ba saw pusan snem na United States ulamait bat ot lingkot ya uway pat ubriw tang namar ka jing ya kajia nagadaw udrox. Hagani ka jingjia utay urang ba ulamait ya ka kli jong uway pat bat ulaburi hapo ka fridge. Kabadon hapo ka yingsa jong ha New York lakumba asnem menta. Ya utay ubriw la ithukum u Nicholas MZG bat ya mentahi udang don hapo ka jing tokit jong gipulit ka Virginia. Habayaday bat katay ka kamrunar bat kampanya briw jong habala tokit benia ya utay urang ba ulayat ba ula deple ya katay ka kam nadu ulewer jong usnem hajar puar. Bat ula plaru baswa ba un penyap ya utay pat uway urunar ubaladon kti haki kam bat bor haki por balalait bat ubala jutip kum ukauzin jelzal. Utay ubriw ulakren bat ulaong ya ba uday hok ban yap bat dan hok syu ban hakani kapurtay. Laong ba utay urang ba South Sansnem ula plalut ya kitay ki jingja bat ki jingle jong baro tang shisin tokit da ki pulit hadin balalap ya katay ka kamrunar ka jong Shushu ru laong ba ulale ya katay ka kampanya brew haringkat ka jingya don lang jong ka kurim jong ka heater stains. Kabala don South Sansnem kerta bat kabala pengat bat kenyat ya umarway hakatay ka kampanyam bat ong ba uday tang mauhi ubaday ban kitkli namar kamsyem layadon benta ay pat hakatay ka kampanya brew. Haubnay balala ka MS Stains habayakren bat kipulit kalayatho ba ukurim jongka ulale himarway yakatay ka kampanya brew hadin ka jing yakajia jong bat ujelzal namar kidaw udrox. Ka stain kalayatho ru bakatay ka jingja kalaja haka tarik ulevel jong usnem hajar puar. Henry kipulit kidang muddur bakatay ka jingja ka de badang jaha kini ki benai nailar ne nailur jong une usnem hajar pulai balala.